Pa preden gremo naprej, še skok nazaj v 80-ta. Vidiš to? Jo, lep pozdrav z Frankfurta, ta prvi štand, na katerega sem na basu, in to še dan pred uradnimi novinarskimi dnevi je Opelov. Za pokazati imajo kupenih stvari. Pokazali so tudi na svetovno premiero, električno Opel Corso. Po mojem najbolj, da se vse skupaj kar pogledamo, pa še en posladek pol, čisto na vrh, a se vidi. Jaz temu rečem, da je Opel naredil Teslo pred Teslo. Počakaj sem malo. Se pravi, poglej, takole na hitrico izgleda Opelov štand. Tale Corsa, mimogrede, jaz jo vidim prvič v živo, izgleda zelo tako malje bahava. Rdeča letvica, neke hude nalepke. A veš, s tem avtom Opel želi pokazati, na kakšne vse načine ti lahko avto prilagodiš svojemu okusu. Tukaj so dodatki, s katerimi lahko popestriš feltne. Takole izgledajo v praksi. Tukaj so različne okrasitve špeglov. Mimogrede, Corsa od zadaj izgleda takole. V živo moram reči, da precej tak športen feeling daje. A se ti ne zdi? Pa preden gremo naprej, še skok nazaj v 80-ta. Vidiš to? Gre za Corso GT, ena 3 mašina, 70 konjev, mislim, da 170 na uro je letela. Opel jo je izdelal leta 1987, lani so se odločili, da jo bojo obnovili. Tehta borih 780 kg, čudovit. No, na svoj način je pa tudi pogled v kabino, ker to je pa res blast from the past. Najprej poglej oblazinjenje zicov, potem pa armaturko, predvsem pa, veš, ko luštno športno volan je imela. Hvala, da je imela luštno športno volan, če pa GT-ka. Ok, pojmo naprej. Lej, to je pa svetovna premiera, s katero se hvali Opel. Gre za električno Corso. Vidiš, kaj piše na tablici? Corsa E. Avto naj bi imel do 330 km električnega neslišnega dosega. Zmogljivostjo je tako, da bo to okrog 100 kW oziroma 136 konjev. Videz, spreden del, tudi tale avto mi je všeč, da je še kar predrzna, športna. Cene za slovenski trg še ne vemo, bojda se bo v Nemčiji prodajala za okrog 30 jurjev. Opel je pokazal tudi baterijski sklop za ta avto. Govorimo o 50 kWh zmogljivosti. Opel tudi pravi, da omogoča fast charging, kar pomeni, da ne bi vse v teoriji ti lahko baterije do 80% na filu v 30 minutah. Obsega pa 216, če se ne motim, baterijskih celic, ki so pol razporejene v 18 različnih modulov, vse skupaj se pa valjda nahaja v podnu avtomobila. Pa ajde, preden se pomaknem na tisto največjo atrakcijo, po mojem mnenju, poglejmo na hitro še druge avte. Tukaj imamo prenovljeno Astra Caravan, na drugi strani je Insignia, mater, tale plava in ful paše, pa tamle zadnji Combo. Na tej strani še ena prenovljena Astra, ampak v tem primeru gre za kombi limuzino, vidiš? Si porajte ti kdaj na Astri, koliko ima izrazit pa oster lok tukaj na ramenih. Veš, če je avto na ta pravilen način osvetljen, to ful ven popne. Če ne, če ne pa ne. Tukaj je parkiran tale hudo atraktiven hibriden Grandland X, meni je všeč, ker gre za dvobarvno kombinacijo, to sprav zgornji del je popolnoma črn, spoden pa rdeč. Motori so pa trije, bencinski 1.6, ta ponud 200 konjev, pa imaš pa še dva elektromotorja. En spredi, drug zadnji, tako da sistemska moč na konc prenese okrog 300 konjev. 300 konjev v tem avto je kar velika. Gre valjda za priključenega hibrida, cena je tudi kar huda. V Nemčiji zanj hočejo dobrih 53 jurjev. Ok, zdaj mislim, da je caj, da gremo ta najhujšega pogleda. Lej, Opel ga je skril tamle gorje. Poleg tega električnega koncepta gre za Corso Rally, električno skupna zmogljivost ne bi bila okrog 100 kW, to se pravi 136 konjev. Tistle tamle gor je pa Opel GT. Vse Opel GT-ja poznamo, ne? Ampak ta ni čist tak navaden. Ta je Opel Elektro GT, narejen leta 1971, zgleda hud je, no. Ta avto je podaril kupenih hitrostnih rekordov, malo po Googli, ne bom zdaj s tem dolgo času, je pa zanimiv. Tehta, ta avto je bil drugače ful lahek, ne, veliko manj kot tono. Tale tehta pa 1,7 tone. Glede na to, kakšen rekord so hodili postaviti, so po baterije tehtale, mislim, da od 540 do 720 kg, nekaj tazga. Ta avto je tukaj predvsem zato, da dokažejo, koliko časa že razmišljajo o elektriki. 50 let v bistvu, skoraj. Ok, pa preden s tem klipom zaključimo, ponudila se mi je taka zelo fajn šansa, ker sem jo takoj zagrabil. Pri Opelu so rekli, da ima Opelov direktor oblikovanja Mark Adams, totalen car, by the way, par minut časa, a bi rekel kakšno besedo z njim, valjda sem rekel ja. Postavil sem mu par vprašanj glede oblikovanja na splošno, glede Corse in tole je ratal. The challenges do get harder and harder, let's face it, because obviously there's all the legal parameters relative to safety and crash, and those bars, I would say, have been driven ever higher.
which really creates huge demands on the designing of any vehicle. We went back to the cornerstones of what do we stand for, and we said our three core values are German, approachable, and exciting. And the German bit gives you this foundation, you know, in terms of top quality and technology, and all of the fundamental practicalities that you just mentioned have to be there if you're a great German product. Then we wanted to be this more approachable so that people could really connect with our vehicles and our brand more, which we think we do naturally anyway. And then obviously the new bit, the emotional part, is this exciting part. What do we add into our vehicles to really create that emotional connection? 60s from my generation was probably the golden era where there were very emotional cars. You know, you think of E-Types and some of the Ferraris of the day, 275s and things, very evocative vehicles that you can connect with. But you could argue that there's always been those windows of at any time, right? At any time, because it comes in pockets, and then your waves. It's like anything, you know. So hopefully now we're riding the wave of the next coming back, right? Emotional era. Yeah, where we can go next. Yeah. Thank you so much. That's it. Pleasure. Ok, folk, to je to z Oplovega štanta, zdaj pa še malo okoli, verjetno sproduciram še kakšen video. Ajde.